کوچا بروواجی د ناوبرا لبنان و سوریه ده دست بکریه نه بشک ج لبنانیان یعنی خلک لبنان ج ترسا بمباران اسرائیل برای خود دنه سوریه اف پیلا کوچبریه جبروان ایرشانته او ایرشین کده چنه سر باشور لبنانی بشک ج کوچبرین سوریه جی که جبر شر رویابون و لبنان بجیبون ها او جی جنه چاری ودگرنه ولات خواه حکومت لبنان چه بیجه؟ دبیجه ده هفته و دو دمجمرین در باسبوی ده بهتری 505 کسی لبنانی ده انجام ایرشین اسرائیل ده هاتنه کشتن و 1800 کس جی بهتر جی دوان ایرشان ده بریندار بونه بسدان اوتومبیل لسینور لبنان کتنه دوره و دخوازن هرن سوریه آنها کوچا برواجی د ناوبارا لبنان و سوریه ده دست بکریه و بشک لبنانیان جترسا بمباران اسرائیل ولات خواه به جهده هیلن و دچن سوریه اف درجی جدیدت یا بوسه لباشور روجاوای سوریه نزیکی سینوره لبنانه ولاتین لبنانی بحثا صدما بجهشتنا ولات خواه دکن الوضع صعب روش گلکی زحمت و مترسی داره مروف نکار زارو که خواه بجه بهیله ریجی گلکی نخوش بو بری کلی کم گهشتن سوریه زارو کن من نکاری بون خواه لبروی روشه بگرن و من نکاری بو وام بجه بهیلم اف پیلا کوچبران پشتیوه که هاتیه که جبیستو دیه ایلونه و ایریشن ازمانی ین اسرائیل لسر چند نافچین لبنان چربونه لگوری برپرسین سوریه ده چند روژن بوریده به کیمانی 500 کس چون ناف خاکا سوریه و اف هجمار دزیده بونه ده بشک جوالاتین سوریه جی که گلک سالان به صدما جنگا نفخویی سوریه چوبونه لبنانه آنها ودگرن ولات خواه روش گلکی آلوزا و پرانی ریان هاتبون گرتن و هر جاره محولا در باسبون ددام دهاتن بمباران کرن دمجمیر شش ایواره ام گشتن ویداری لگوری آمارن حکومتا لبنانی ده هفته و دو دمجمرین بوریده بهتر جه 505 لبنانی ده انجام ایریشن اسرائیل ده هاتنه کشتن و بهتر جه 1800 کسین دنجی بریندار بونه او یک جبلی آواربونا بهتر جه 100,000 کسی روزنامه‌وان قهرمان مصطفى ج بيروت لقال من قهرمان دنباش بخيراتي من حسكر دسبيك بزانه بنهار روشه خلكي مال ويداري تشي دنباش هبط البقين وشهر وزهر الدوره نهار دسبيكي حرب اسرائيلي وحزب الله بدري بحرب اسناد غزه في رفيجن حشتي ما هذا صار تحضر الاستسياء بتست ايضا يعني هندك بو يعني قصد هندك بو حكوا دواتيري ب تصعيد رابو اذا كيف حرب كما زنقي يعني خلك ما يبدر سوري ام قال لك خاصه كرد مير جافا تقريبا حسب احصائيات بدر يعني 1000 كاس هنا كده لكن موزعا بيجن لبنان جي بس اكثر شيء يعني المنطقيه برش حمود نبعه وانا يعني بدر ردنا بدر ام بيجن شارتن نبعه ولا برش حمود لكن خلكي هون اللبناني ام بي جنوب ولا ايه نبطيه او ايه بقاع بشكل عام جيت انا بدري ام بي اللبناني جي ام بي بلو بني اذا خلص نازحين ام بي رضبين وهنا جيت انا مكتبه حكومه لبنان بدري ام بي خلكي خي الجنوب هاتي ولا بقاع هاتي بيروتي او ناكر ام بي هون دقي مكتبه ام بي مكتب جرى فكرا لكن خلكي مي بدري سوري لا المكتب قرار درنا كت انه مكتبه كذا جدهيني دا بيجن 3000 كاس ام بيفاجاري سوري جبي 3000 بيجي 5000 كاس يا ربي ام بيجن سي خلقي مي سوري بو 1000 جي لبناني بو فاجاري ام بيجن بشكل عام سوري ان خصصنا كن كخلقي مي روجافا خلقي مي ام بي اجراءات ترسهل بون لسر حدودي لبناني من ناحيه ولا منع تيكن ولا منع ناتني كيف يشوني تنيا خلص مباشره ختم ذكرنا جدار كابنا بري اجراءات هبون منع جرى ذكرنا كي اقامه ختمنا بون تسميه الى اخره كويشانا يعني لسر حدود قهرمان لسر حدود مثلا خلقي ما اجمرك كما زنت بيجي كردين ماجي فاجريانا سوري لسر حدود يعني او
تسویه چید بو چاوا ودگریانش برکو گله کس کوچبر ببون پروبلیمین وان پرسکری که وان هبون لسر حدود او پرسکری که خو چهار سر کرن به حکومت را یعنی بله نها بيجني هون كتبوا فيركي لبنان بقاطعي كتبوا كامبي حكومة لبنان بري ام بيجرو تسويه صار حدود شي ذكر وبدغريا حكومة لبنان ام بيجن تسويه جرو شتر بدغريا شو صار حكومة سوري ام بيهان تشكل سنه خلص ضربوت بوجيرو تسويه ذكري وبدغريا نها حكومة لبنان وانا اصلا لا تسويه مباشره وانا ختم ذكي ودرك كابنا وانا يعني تسويه اجراءات ام بيجن منع جرو تكني وكي بري ام بي بعض عضلات ومني تسويه ام بيجن يعني مباشره بدغريا باشا برسا كدن من خواست برسا وان كردان بكم كردي ميرو جوفاي كرساني كو دچنا بيروتي چاود لكود مينن مثلا هم فيديو بلاف كر هناك دبيجن جهمتنا مالتنا وارتنا لبيروتي چوا دبارة خود كنا وخلكي كوچبري بيروتي دبن خلكي ميرو جوفا ام بي هون الجنوب ولا البقاع ونبطيه ومناطق هون ام بي اسرائيلي دخيل هنا كوچبر خلكي لبنانينا خلكي سورينا وكل مال هنجي مجان دنا خلكي لبناني فيدري يعني ام بيجن فيرتي بنات جمع يعني شقاق بوش بو سوريتي هبون لبناني كنا نيف سوري ورجوجي يعني بس هيرو اولويج خلكي لبناني رينا خلكي سوريا خلكي ميرو جافا او سوري بشكل عام بنت صرات تبني حديقات تبني حتى مثلا موجود دسبيك بيشي مكتب حتى مكتب جي استراليا راه ناكرن حكومه لبنان باش عباره لبنانيه راه ناكرن تشتكي تجي كابتن البخين ام بحكومه مصري حتى نهات اجراء ام باتخاذ ناكري بحكم انه خلكي مي رجاوك وكيف فكر او خلكي سوري وكيف فكر هن او صد دولار صار حدود كي صرف بك يعني خلقنا هي نكون صرف بك يجي اوكي اجراء اما فيركي كان فيركي مصلحه فينا ام كي او خلكي مي فكر ام بيجن نجي خارج اداره وزاريه دشين الفيدري ام بي خلص معابر ام بيجن انسان تشيكن او حكومات سوريا ام بيجن دانك بكن بحيث انه خلكي الفيدري مباشره يعني بيطن لوي بيتك حكومات دانك تزوني هنا كان مطلوب عسكرينا قضايا دستيوان ده هنا نكون ذكرنا بله بهابون چه بويا قهرمان يعني في شري وها كريك وبهابون كزيده بربرچاف چه ببا نها بشكل عام كوضع دولار ام بخلق زاني لبناني وضع الدولار راس بو دات كات ابي فترات يعني تقريبا صارت بيا دولار هن صابته حشتي ونه نوت حضري لبنانيه الدولار حق دولار كي ام بي نها نقص دولار رونبو اسعار ام بي رونبو باستثناء دعم نين كاشترن يعني ماني خورن ام بي رابطه ام بي راكرن شي سوبين حضر شرنا هي نهاد في دقيقه كنت ميفاني مني شر هاي بمباران هاي خاصة مناطق هون جنوبي ام بي وخاصة منطقة مدينة صور ام بي فرشر لي هي على اساس هيرو ام بي امريكا تشتكي حلك دينه بحيث بدنا تشبه بس تشتكي نتيجة يعني قد كس خدي الكردان در كبل وداره يعني تسازي تبارتي تآلي هنا كو مثلا كو خلق خدي خلق ما يكوج بر در كبل كابتن البخين مع امبيجن مع تصريحها بإدارة ذاتية مادية يعني على أساس إنه تلاقي شيء بكن شحال كمية ذاتية وجرارة لكن حكومة الشيء عادة فعليا ما نادي يعني النظام كيف والله جنا كي استلام كريه كيف مسؤولية والله جنا كي أعضاء خانة النظام يعني كي استلام بك حضر النظام نبي شيء شكل عرضي واقع تنه ها قلت لك برش حمود مش مستقيد شيء كربن بس بشكل عام لبناني تشتغل تنه قال لك سباس قهرمان مصطفى روزنامه‌وان کرد ج بيروت هر لسر مجارة شرید نابرا حزب الله اسرائیل رادو استم و جاره ده آخافتن سرکردین جهان ده لیو ان بگرانی لسر آلین رجلاتا ناوین بو يعني دما كو بحث رجلاتا ناوين تكرن يعني شر اسرائيل وفلسطين لانها شر اسرائيل وحزب الله لبناني حمو آليان خواستن كو شر واسطه برفرهتر نبه ليه كسكي بشكريا حزب الله وحماس نكر اسرائيل دبيجا حتى كو حماس تنن نكن او في شر رانا وستينن
دو روژên borî de firokeyên cengiyên İsraîlê navçeyên cuda cudayên Lubnanê dehên caran bombebaran kirin. Ev rewş cihê nîgeraniya NATOyên yekbûyî. Divê hemû hay ji zêdebûna gurjiyan hebin. Libnan li ser keviyak cengê ye. û xelkê Libnanê û İsraîlê û hemû gelên cîhanê nikarin xwe li ber bûna Libnanê bi Xezayeke din bigirin. Di encama bombebarana 48 demjimêrên borî de bêhtir ji 505 Lubnanî hatine kuştin ku 5 ji wan zarok in. Di heman demê de bêhtir ji 1800 kesên din birîndar bûne û bêhtir ji 100,000 kesî aware bûne. Serokê Amerîkayê jî daxwaz dike şer mezintir nebe. Almost a year later, too many on each side of the نێزیکا ساڵێکی هەژمارەکە گەلێک ji xelkê ser sînûrê İsraîl û Lubnanê di koçberiyê de ne. Firehbûna cengê ne ji ber jewendiya tealiyekê ye. Herçi qasî rewşkete girjiyeke bêhtir, lê hê jî dibe em bigihin çareseriyeke dîplomasî. Artêşa İsraîlê dibêje ji bo dûrxistina gefên Hizbullah ji ser nişteciyên Bakurê İsraîlê di êrişên xwe de berdewam dibe. û nîşanî bû yekê jî dide ku di bombebaranan de bêhtir ji 1500 pêgehên wê grûpa çekdar a Lubnanî kirine armanc.